دما خوش ببینرین هجا ایرو یکی ایلون 2022 جه روژان جی روژا پیشمی بویا رو گشتن هری سریع و هری بالکشین لسرانسری جهانی رودانه میهول بدن دنا و 20 دقیقه چین جهانی ده شوار پیشکش بکن. هرسا دسلات او پارچه خاک که زیده تر بو سدما مرنا 8 میلیون کسی یک جفلاکتا هری مزن یا به سری مروواهی هاتی شری جهانی دوامین بو بلی ایرو یکی ایلونی روژا آشتیا جهانی یا ولاتین که او روژ دیار کرنه بخواه بونه سدما که ده روژا ایرو ده لجهانی شهر کریس و آلوزی هیوین آشتی جی تیج ببه طبل روشا لجهانی جه روژا آشتی گلک دوره. آشتی تیواته امروف دروشک آزاد آرام به اوله دور جی شر ترس و شدت بجی. دی جیهان ده دو روز وک روژا جیهانی آشتیه هاتیه دیار کرن. روژک جالی پارتیین چپگر مخالفت و پارتیین سوسیالیست و هاتیه دیار کرن. روژا دنجی جالی نتوین یکبوی و هاتیه دیار کرن. ده هر دو روژان ده جی جالاکین جدا جدا جبو آشتی و نمانا شهر تیل دار خستن. جبر زیان و زرار گود انجام شهر جیهان یه یکم و یه دویمین ده گهاشت مروباهیه سال 1957 جالی سندیکا و گروپین آشتی و چپگر و لالمانیا یک ایلونه وکه روژا آشتیا جیهانه هات دیار کرن. سالانه دوی روژه ده به دروشمه ناش بو شر به دهان چالاکین جدا جدا دین لدار خستن. سال 1981 نتوین یک بوی بریار دا 21 ایلونه وک روژا آشتیا جیهانی ور دیار کرن. هروها دوی روژه ده همون شر و آلوزین هیی ورن راوستاندن. لیوسا ندیاره ای سال و روژا آشتیا جیهانی دنابا به دهان شر و آلوزین دنابرا ولاتان ده درباس ببه. جبریا دروژان عراق گها روشک اوسا گو شر نافخوایی و شرکی بخوین رو بده. شر لسوریه گو 11 سالن دوام بکه و بویه میدان شر و ناکوکی نابرا هیزن امبریالیز جی راستیه کدن آروشا هیه. روشا لافغانستان بشک دن آراستیال جیهانیه. دسلاتا طالبان و زوردستیال سر جواکه گوتنا آشتی و آرامیه بیواته دکه. یک بلی بینرین هجا تابلویا روشا لجیهانی جه روژا آشتیا جیهانی جه گله که دوره ایراق گاو بگاو بر به شرین افخوی و دچه بسر جه دنابرا کومنت چکدارین صادر او اسایب ده شر درکه ده انجامی ده 5 کس هاتن کشتین پشتی گفاتون تیا تفگرا صادر قیس خس علی جه بریارا گرتنا همو
بارگین اصایب اهل عقدا او گوت هر کسی که بخوازه کو داره بشاوتینه بلا بشاوتینه. عراق پشتی تێکچوونە دەسەڵاتە دیکتاتۆر سەدام حسێن یەکەم جار ئەو قاز بترسە. شەبێ دن لە بەسرا ئەف مەترسی مافداریە خوێ دانیشاندان. دینابەرە چەکدارên tevgera Sedr û çekdarên Asayib Ehlil Heq yekgirêdayê Qeys Ghezalî şer rûda. Di encamê de 5 kes hatin kuştin. Tê gotin şer ji ber derbasbûna karwanê leşkerî yê çekdarên Seraya Selam a li ber bargeha Asayib Ehlil Heq ya li ta Xabraziyê ya Besra bû. Dema karwan derbas dibe çekdarên Asayib, çekdarên Seraya Selam gulebaran din û ew jî bersiv didin. Hate hînbûn gohata saetên sibê şer dewam kir. Di şer de çekên sivik û giran hatin bikaranîn. Herûha şaneya ragihandina ewlehiya Iraqê ragihand got rewşa ewlehiyê ya Besra dibin kontrolê de ye û hêzên ewlehiyê lê tevahiya parêzgehê belav bûne. Şaneyê eşkere kir got li ser bûyerê lêkolîn dewam dikin. Piştî şerê rûdayî navbera aliyan aloz bû. Wezîrê Sadir Salih Mihemed Iraqî îro bi tundî gef li serokê giştiyê Asayib Ehlil Heq Qeys Elî xwar û got: Eger tu çekdarên xwe yên bêşerm kontrol nekî, xwe ji bikujan bêpar nekî, yan jî isbat nekî, neyên tenê tu bêçavî. Piştî vê daxuyaniyê serokê giştî yê Asayib Ehlil Heq Qeys Elî jî li ser hesabê xwe yê Twitterê peyamek parve kir û bersiva Wezîrê Sedr Salih Mihemed Iraqî da. Qeys Elî got: Birayan û heskiriyan, ez bi Hisên Sûn dixwim, gotu bersiveke tund, ava êrişên xerabkeran yên dikin li ser min nedin. Qeys Elî daxwaz ji Asayib Ehlil Heq kir got hemû baregehên xwe bigire û got: Her kesekî got bixwaze ku derê bişewitîne, bela bişewitînin. Guh nedêne, wê Xwedê heqê we bibe. Yê got dixwestin rewşê têk bibin, derfet ji destê wadane û plana waşkest, lewma va axaftina dikin. Tevgera Sedr di pêkanîna hilbijartina pêşweq de bi biryare ji bo vêyekê jî pêk were pêwîst e destpêkê parlamentoya li welat were ji nav birin piştî gurbûna aloziyê dadgeha Bilintiya Federal wê li ser çarenivîsa parlamentoya Iraqê biciviyaba lê civên careke din hate paşxistin. Fezehkirina parlamentoya Iraqê yek ji daxwazên serekîn Tevgera Sedr, Muqtede Sedr û ku wî dozvekiriye bû. Hatta niha rûniştina dadgeha Bilintiya Federal a Iraqê du caran hatibû paşxistin. Di destpêkê de biryar bo rûniştina di hevdeyî tabaqê de pêk were paşê jî ji bo sêhê tabaqê hatibû paşxistin. Sêhê tabaqê jê rûniştin hatibû paşxistin. Berê Meclisa Bilind a dadweriyê ya Iraqê fezhekirina parlamentoya Iraqê red kiriye û ragihandibû ew biryar di destê wan de nîne. Dadgeha Bilintiya Federal ya Iraqê doh ragihandibû ku wê roja pêşemê ango îro li ser fezhekirina parlamentoya Iraqê bicive lê îro rûniştin cara siyemîn hata paşxistin. Di navademiyên derbasbûyî de alîgirên Sedr li ber derê navenda dadgeha xwepêşandenek pêk anîbûn û ev yek jî bo sedema karên dadgehê bo demekê werin rawestandin. Ji bo şefê rejima Tirkiye Erdogan yeketiya tengaviyê bilindkirina hestên nîjadperestiyê pêwîst dike, ji bo vê yekê jî bi gotinên ji ber dixwaze dexta li gel Yunanistanê bilind bike, ev yek herî dawî bi mijara li derya Ege û rojhilata deryayê Spê li dijî Atînayê pêktîne, ji ber vê yekê Amerîka, Tirkiye û Yewnan hişyar kiro got ji gotinên rewşê ber bi aloziyê ve dibe dûr bikevin. Di nava demên dawiyê de şefê rejima Tirkiye Recep Tayyip Erdogan di nava zoriyê de ye. Li aliyekî krîza aborî û li aliyê din jî belgeyên dizî û talaniya wan li ser welat rastiya wî nîşanê civakê da ye. Merkez üssünün
saraya kadar uzandığını Di demekî ku li welat qala hilbijartina pêşwexa têkirin de rastiya AKP ji aliyê civakê ve hîn zelaltir tê dîtin. Şefê rejîma Erdogan ji bo vê yekê bi dek û dolaban bibihire li pey bilindkirina hestên nijadperestiyê ye. Ji ber vê yekê Erdogan siyê tebaxê bi awayekî eşkere geflî Yunanistanê xwar. Di demekî ku balafirên Tirkiye li ser giravên Yunanistanê difiriyan, artêşa welat jî bi qefilkirina radarê ya sîstema İSİSİD peyameke zelal da bû Enqerê. Piştî vê navbera aliyan daxuyaniyên tund derketin. Thank you, Assistant Secretary Satterfield. Wezareta Karê Derve ya Amerîkayê têkildarî mijarê bang li aliyan kir ku dest ji axaftin û kiryarên ku wê rewşê alostir bike berdin. Di daxuyaniya rayedarekî Wezareta Karê Derve ya Amerîka bo çapemeniya Tirkiyeyê de hatine gotin, ew rewşê ji nêz ve dişopînin. 23 Tabaxê dema balafirên Tirkiye F-16 li ser qadên hewayiyên li derya Spî difiriyan ji aliyê sîstema parastina hewayî İSİSİDên Yunan ên li girava Girîtê ve hatibûn kilît kirin. Ew yek jî peyama wê yekê bû ku ev balafir dikarin werin xistin. Ji bo lêkolînkirina li santrala nukleerî ya Zaporojya tîma Ajansa Enerjiya Atomî ya Navneteweyî gihişt herêmê di demeke ku tîm wê li herêmê dest bi lêkolînê bike de Moskow daxwaza bêalîtiyê dike. Çapemeniya Rusya ragand ku tîma bi Ajansê gihiştiya bajarê Zaporojya, şirketa enerjiya nukleerî ya dewletiya Ukraynayê Enerji Atom ji li ser hesabê xwe medya civakî agahî par vekir ku şande derbasî santralê bûye. Hemok TV'yekê Wezîrê Karê Derve Rûsyê Sergey Lavrov daxwaza bêalîtiyê ji şandeyê kir. Santrala navborî li başûr Rojhilatê Ukraynayê ye. Di heman demê de santrala nukleeriya herî mezin a Ewropayê ye. Santrala ku 6 reaktorê nukleerî lê hene di saetê de xwedî kapasiteya hilberîna elektrîka 5700 megawaytê ye. Di heman demê de ji 120 elektrîka giştiya Ukraynayê di hilberîne. Santral çarê adarê ji aliyê Rûsyayê ve hatibo kontrol kirin. Lê derdora santrala ku nihat dibin kontrola artêşa Rûsyayê de ye êrişên bi topan tên kirin. Ukrayna û Rusya jî hevdû bi van êrişan tawanbar dikin. Belê Taywan daxwaza Çînê ya bêtirî 7 salî ye rêveberiya Pekinê ji bo Taywanê li ser xaka welat zêde bike bi awayeke eşkere gefan dixwe. Ev yek piştî serdanên berpirsên Amerîka ji girava Taywanê re hîn zêdetir bû. Wezareta Parastinê ya Taywanê ragihand ku doh di nava rojê de 62 balafirên şer û 7 keştiyên şer yên Çînê li derdora giravê hatine dîtin. Her wiha balafireke bê mirov ji hatiye xistin li ev balafiriya kê ye hîna jî nehatiye tespît kirin. Çîn, Taywanê û Taywan jî serxwebûnê dixwaze. Ev bêtirî 7 salî ye li herêmê rewş wiha ye. Ne Taywan xwe ji Çînê dibîne û ne jî rêveberiya Pekînê wê serbixwe qebûl dike. Di nava demên dawiyê de Çîn ya ku sebra xwe ber bi qedandinê ye, tevgera xwe ya leşkerî li derdora giravê zêde kiriye. 第一个就是我们国军会秉持 Wezareta Parastinê ya Taywanê li ser mijarê daxuyaniyek da. Wezaretê diyar kirin ku li derdora giravê 62 balafirên şer û 7 keşteyên Çînê hatine dîtin. Her wiha 15 ji balafiran jî li başûrê Rojavayê herêma nasnameyên parastina hewayî ya Taywanê difiriyan. Di daxuyaniyê de hat ragihandin ku wesayetên hewayî û bihrê yên Çînê bi amûrên şopandina elektronîk balafirên dewriyê keştî û pergalên mûşekên bejayî hatine şopandin. Têde ku Çînê piştî serdana Seroka Meclisa Nûneran a Amerîkayê Nancy Pelosi di destpêka meha tebaxê de çalakiyên dewreyê leşkerî li derdora Taywanê zêde kiriye. Di tevgerên duh de berovajî rojên borî balhat kişandin ku xetên hewayî û deryayî yên ber bi Rojhilat ve nehatine derbas kirin. Li aliyê din li giravên kênmen ên li paravên bajarên Xiyamîn û Guangzhou yê Çînê balafireke bê mirov
آکو ناسنامه وی نهات زانین هات خستن. لگوری نوچه رویترز نبر پرسانه آنین زمان کو ندیاره بدرون یا کیه. 就是对于进入我12里。 وزارت پاراستنê ya Taywanê ra gihand ku ew rewşa herêmê ji nêz ve dişopîne. Piştî 25 salan Pelosi bû yekem seroka Meclisa Nûneran a Amerîkî ku serdana girava ku bi Çînê re di nava nakokiyên serweriyê de yekir. Serdan bû cihê hêrsa Çînê ku Taywanê weke perçeyeke ji xaka wela dibîne. Piştî serdanê artêşa Çînê li derdora giravê dest bi tatbîqata leşkerî kir. Di tatbîqatên ku 7 rojan dewam kir de derdora giravê با ئاوایەکی نەراوا دۆرپێچ کرد. Di dema tatbîqatan de çek û cebilxaneyên rastîn bikaranî. Berdevkê artêşê da zanîn ku tatbîqat di dehê tebaxê de bidawî bûn. Lê diyar kir ku li tevgera Taywanê çalakiya dewreya leşkerî wê bitome. Piştî serokê Meclisa Nûneran Pelosi şandeyeke din a Senatoya Amerîka serdana giravê kirin. بله هر که امریکا و ایران لسر پیمان نوکلیری نیزی هفت بن جه اسرائیل دنگی نرازی بونا بلندتر دبه سروک دولت یکبان امریکای بایدن بو سروک وزیر اسرائیل یایر لپ دجی جاره کدن تقضیل سرویه که کرکو و ریندن ایران به خودی چکن نوکلیری برپرسن اوروپیین جه دوسیا نوکلیری برپرسن جری بیشن لحفکرنا دنابرا آلیان دجه هر دمه نزیکتره. ایران جی دخوازه د زودترین دمده ایدی پیمانا نوکلری به انجام ببه. سروکی امریکا جو بایدن و سروک وزیر اسرائیل یائیر لاپید ایرو پیوندیه که تلفونی پیک آنینه و ایران جی دنافده. لسر مجارین اولکاریا جیهانی گوتو بیشکرن. We're just not going to comment on the investigation. کوشکا سپی لسر مجاری داخویانیه که نویسکی و شاندو و هاگوت. بایدن جارک دن دوباره کر که امریکا تجاری رینا ده ایران به خودی چکه نوکلری. بایدن ده قضیل سر گرینگیا انجام دانا دانستاندن سینورین دریایی ین نافبرا اسرائیل و لبنانی ین ده هفته ین در باسبویده پیکات. دنوچهین داویین ده چاپمنیا اسرائیل ده هاتن گوتن سروک وزیر لاپید هول دایج بو پیشنومه پیمانا نافنتوایی یا برنامه نوکلریا ایرانی بجو بایدن را بچوه لی اف هفدیتن پیک نهات. امریکای هری داوی دناوا 24 ساعتان ده دو ایریشن اسمانی ین جودا لدشی سوریه پیک آنین. او یک جی به ادعای کو کومین گریدای ارتشا پاسدارین شورشا ایرانی لسوریه هاتنا آرمانچ کرن پیک هات. دوی نافبریده وزیر کار دروی ایرانی حسین امیر عبداللهیان جی لموسکو به هم پیشی خود سرگی لاوروف را جویا. ده جوینا ده پیک هاده آلیان تیکلی نافبرا تهران و موسکوی گوتو بیشکرن. And also the ministers will discuss about the idea of د دمکی کو پیمانا نوکلریا ایرانی بر بداویه و دچه برپرسی پولیتیکاین درو و اولکاری یکیتیا اوروپای جوزیف بورل لسر مجار داخویان یکدا. بورل گوت او جهر دمی زیده تر نیزی لحف کرنینه. هجایی ببیرخستنه یکو برنامه پیمانا نوکلریا ایرانی 2015 تاوی 5 اندام دایمین کنسیا اولکاری یا نتوین یکویی امریکا روسیا، چین، انگلیستان و فرانسا و با آلمانیا راحت بو امزکرن. لی اف پیمان به وکشینا یک آلیا سروک بری امریکای دونالد ترامپ دگلانا 2018 ده بداوی ببو. پشتی وی واشنطن جزاین لسر تهران فرس کر و آلوزیان اف برا آلیان ده جارکدن زیده بو. بله بینرین هجا ام لوردگیجین داویو بلتنا خویا جهانی او دبیجین حتی صبح جاری کردن ورین پیشیا و ببینن دناوا خیر و خوشیه ده هر شاد و بختار بین.